ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони гиромӣ, хостам имрӯз барои шумо як наворе пешниҳод кунам ки барои ҳамагон дарс бошад. яъне аз тамошои ин навор шумо то дараҷаи мотиватсия мегиред, яъне шумо то дараҷае мефаҳмед ки шумо низ нафарҳое ҳастед ки метавонед аз кори вазнин, аз коре ки табъи дили шумо нест баромада ба соҳибкорӣ машғул шуда ва то ба дараҷае бирасед ки дар тӯли як солам не ҳатто дар тӯли як чанд моҳ аз коргаре ки бо маош ниёз дорад, маош мегирад, ба нафаре мубаддал гардед ки як чанд нафарро аллакай худаш маош медиҳад, яъне корфармо аст. дӯстони азиз, ба равад шинос шавед бо яке аз бародарони мо Орзуҷон, ки дар яке аз патокҳои курси вайлбериси мо иштирок кардагӣ буданд. вақте вазъияти ин касро ман ошно шудам, бо ин кас чанд бор суҳбатҳо кардем ва дар яке аз вохӯрҳои баъдинаи мо баромад кардан, ростига хостам ки историяи ин касро бояд бисёриҳо бубинанд ва барои онҳо низ дарс шавад. беҳтар мешавад ки ман барои шумо пешгӯӣ накунам, спойлер нашавад. беҳтараш ки шумо аз худи Орзуҷон бишнавед. Орзуҷон, ҳазор раҳмат аввал ки дар вақти корӣ мо вақти шуморо гирифта истодаем, моро қабул кардед. Орзуҷон, биёед беҳтараш ба сари кор мегузарем. дӯстои азиз, омадем дар вақти корӣ дайроб кардем бачаҳоро. Орзуҷону қатъи бачаҳо командашон. Орзу мега ки қариби 1 сутка зиёд шуд хоб нарафтан, чашмо маҳкам шидистай. Леки гуфтем ки ту бачаи энергичнӣ, мо дар як интервю метии фора нафората, баъд бара хобра. ҳозир мерем офисошонда мешинем, қатъишон суҳбат мекунем. алҳамдулиллаҳ мебинем ки уже маълумаи коршон дар таво бисёрае ки памешиниёшонда дигар ҷо намешавад, беруно бироварда талишчин дагиян. алло баракатон метиҳад ки ҳама вақт ҳам хел кортон биҷӯша, ки коргаротон ҳар рӯз як таята зиёд шидан гира. мерем хай офис. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарон. мо ҳамин корбора ҳамаро айдорои стройка сар кардем. уже тӯли 8 моҳ мешавад ки алҳамдулиллаҳ уже валбрис кор кардем. стройкада кор мекардем, не ки ба мия нияте ки даиҷа ни надолгада то абад даиҷа намесем, ба я умеде, ба я орзу ҳавасе ки мо зиндагӣ хуба нағз зада мақсад дастоинем. ҳамин фикрҳоро карда мекуфтем, ай пайш будем, дар ҷустуҷӯ будем ки чӣ корро боро сар кунем ки зиндагӣ мо уровниш дига шавад. яру да бега дами стройка дам гирифта истодем. ҳамчун хати аллоҳ баракатиш як кори аҷои сар кардагем. Бега дам гирифта истодем. ҳамчун гуфта ки ака булошон тренинг санресиан да бори валбрис. Намерем иштирок кунем. Ба ҳам хел мо рост фикр дадем да пул набуда. Гуфтам ай бач пул надорем куҷо мерем. Гуфт қарз мекунем. Гуфтам давай. Короче пул кофтем қарз кардем. На следующий пагаж уже тренинг буд. Тренинг пагада харидем. Алҳамдулиллаҳ омадем тренинг. Уже ами корбори валбрис ҳамчи уже пеш наздик ши хабар чишдем. Да уже чанд шогирди мо борондан натиҷаи худ гав задан. Бале дада. Гав задан уже бо маълумот бисёртар шид, чашмо дар гирифта ки ҳамин чизе мо бояд бикунем. ҳамин кор ҳамон коре ки мо ами вақт мекуфтем, ин ҳамон кора. хайр уже ҳамон бегада бояд ҷора занид мекардем да. Пул нест. Курса бояд мехаридем, в итоге бо ҳам пул нест. бо зан задем, қарз кардем. ҳамишам қарз кардем, бо курса харидем. медонем ки ягон ҷои мақсад ман намехоҳам ки ҳамин кори кардагӣ мотиватсия шава, баъд ҳама курса қарз карда бихарам. мо ҳама вақт мегӯем ки пул надошта бошем, қарз карда нахарем курси моро. вале вақте ки одам девонаи идеяи худаш мешава ва серрашашка намегирад. вале ҳаминҷа мақсад зан задем, ёфтем ҷош да курса харидем. пеша ки передоплата кардем, харидем, ҷора зан кардем. ва ҳамон нияте ки химонда бовар доштем да натуре ки ҳамин кор мешава, мо мекунем ҳамин кора. шумо чанд сом харидем курса? кадом тарифа? тариф вип гирифтем. 50,000 да. пеша ки уже мақсад передоплата кардем, ҳамон рӯза харидем, айром скидка хатид арзонтар харида будем. хайр харидем курса, бачаҳо гавздан, мақсад мотиватсия шид. баъди курса харидан бачаҳое ки дар стройка қатъи шумо кор мекунанд хабар шидан ки шумо курс харидем? хабар шидан. баъд уже баъде ки ҳамон рӯзе ки мо уже гуфтем ки выходной гирифтем да стройкада чӣ хел як рӯз выходной чо карди ту мақсад 3,000 мемонӣ куҷо меравӣ ту? Гуфтем рӯзи кори 3,000 буд.
گفتن که میریم اونجا بیزنس ترینینگ طول بام پول میتی گفتم خب طول اگه به حساب او 3000 مینوزا رفتیسی با 2000 دیگه پلی ترینینگ میتی 5000 تا مینوزا یک قصه نشید تاکسی آماده است بودم همون تاکسی چی پرسیدن که اکجا گشتیم گفتم که ای بیزنس ترینینگ لا خاطرم دام جوش دام لا خاطرم короче мой двоюродный брат тоже там на 2 миллион полтора 2 миллион о карда маса не азербайджанец то ли армян ham хебадан нациаш карда короче наши негатив о негатив جوش дам саршида ما учен ака уже опыт кори надоштем ичи урам ответ ham дода наметонистим ҳозир агар ягон тамхе бага ки кор намешад جوش намешунумша қати ҳамсин айсонем ки мо ҳами курса дар течение процесси дарса бояд мо 100,000 бояд бироем уже мо наисонда мондем ки бояд мо 100,000 бироем давоми дарсда ба биромадем алҳамдулилла уже пешаки наисонда ки мо бояд 100,000 бироем курс тамом нашида курс тамом нашида алҳамдулилла биромадем но бо следующий шаг доштем дуюм чи пункт баъде ки ҳамхе биромадем отдельно ята квартира снимат кунем яъне ки дар стройка шумо қати бачаҳо дар общежит хоб мекардем ҳами домои вайрона да як ҳами стройка да як хонашам боли менам обычно бачаҳои мо да сахт нараса обычно стройка коршам меяки як комнаташда хоб меравам ну холи стройка мебу баъд гуфтем ки квартира мегирем уже баъде ки объем калон уже алҳамдулилла уже 100,000 моҳр да это тоже нормально гуфтем уже калон шеса значит надо расширяться масштабироваться бояд калон кунем баъд маслиҳат кардем ҳамсои хати ки ман мерам квартира мегирем паи валбрес мешам ҳамсин бошад дар чиз стройка места кор мекуна ман расум хати обеспечиват мекунам пули квартираро метия пули питанимаро метия бародар розӣ шид ва алҳамдулилла беҳтарин инсонай алло баракат штия беҳтарин представ мекунем ки бародарӣ то кадом дараҷае ки маслиҳат мекунем ки дар стройка азоб кашидан гир ман мерам у тарафа мебинам батрам файрод мекунам ҳамун хелам шид дар вақти гап задан қати орзу мо як чиро фаҳмидем ки бовар кун роҳат кардем ту чӣ хел тасмим гирифтӣ ки дар стройка худут азоб кашида кор куниву квартираеда ки худ зиндагӣ намекунӣ пул дутӣ орзу бурава дар уҷа кайф када дам бигираву бизнес куна чӣ хел ти решениеро принимат кардӣ якои ҳамаи решениҳо ай чӣ пайдо шуда буд ки мо вақте якҷо кор мекардем мегуфтем ки мо ҷои мо иҷа нестай да ҳатто мо худмон ба худмон видео мекардем ки ҷои мо иҷа нестай расмон пелефата меёфтем ки фалон корро мекунем мо иншаллоҳ мекунем хай рафтем ай ҳамуҷа фикри мо дигар шид мо ҳам ро омадем курса харидем курс ҳам ки харидагием ки мо пул надоштем вале дар баромад гуфтанд ки то соати 12 шаб курс ҳам қадар нархай соати 11:59 мо пул гузарондагием чек рӯй кардагием ки бародар мо пула гузарондем успеҳ кардем курса гирифтем хай хондем шаво буд ки ма хона мекардем ё ки ӯ хона мекард ба навбат кор мекардем хай негатив мешава палибон негатив мешава одами стройка бояд хонаш сум рӯй кунад то вақте дар иҷа кор мекунӣ уже сарф кардан дар кор дар иҷа гирифтем барои худ компютер гирифтем майда корро сар кардем баъд охир мо план кашида будем ки қати ҳамсинф ки мо вақте ки валберес сар мекунем агар ба ҳамин продажа омада ки расидем бояд омада расем вақте ки расидем мо бояд квартира гирем квартираи худмон бояд боша квартира гирифтем баъд квартира далше уже мо плана кашидагием ки мо бояд худмон корхона созем мо бояд офис дошта бошем и агар як одама просто так бу и гафора кун меган ягон чинақл дорам да хо на самом деле ҳамхели ҳозир як хай мумкин дигар фикр кунам леки алҳамдулиллоҳ ба боварии комил корро сар кардем қати ҳамсинф и агар тоқа мешидам наметонистам икора якҷоягии мо хуб шида хело барое ки вақте ӯ квартира рафт ода сум дар кора ки мақсад корро пеш бурдан дар кора айсу питани айсу пули квартира ма пули чира медодум айҷа лиш бити корро пеш бурдан гир то ҳамон вақте ки дар ходи уҷа ки соз шид ма буром ай стройка последний рӯзое ки дар стройка кор кардагием бовар кунем ки уже дигар намешавада дигар намешавад стройка кор карда мо бояд буроем айҷа плано калона алҳамдулиллоҳ дар стройка хоб мекардам кор мекардам ҳамсин мода закасо рӯй мекард ки қадар закас шид одам чӣ қадар хурсанд мешавад ки алҳамдулиллоҳ хай ҳама шид омадем квартира қати партнёри хуб қори иброҳим кати шидем шинос шидем алҳамдулиллоҳ бо қати ё партнёрӣ кардем уже
این همون چیزی که نوشته بودیم همش برآمده است. الحمدلله. دوستانی عزیز، اینجا سکلادی بچه هاست. برادرمون قولیا از وقتهای پیش ما میشناختیم. یکی از نفرهایی هستند که ارزو جان دستگیری کردن، ولاژنی کردن و به همین روز رو رسیدن. قاری جان بخشش دقیقا وقت شما رو میگیریم. قاری جان وقتی که ما در سویال روز که در چای خونه شما یک چند بار میرفتیم میامدیم نونمک میخوردیم، همون وقتا شما دیدین که ما کورس پیشنهاد کردیم من برای بچه‌ها. شما از همون حساب کورس ما رو خریدین که باوری بود یا اینکه دیگه چی سبب شد که شما هم ولی برسه دست گرفتین؟ اولا سلام علیکم رحمت الله. خب یکم باوری بود شما باکو، شما دا باوری کلام بود و دیومم یک چیزی تاکید میکرد که این چیز من باید خونم. پیشنم در پتوک یکم تون در کورس اولتون 3-4 شاگرده من اونجا خوندگی بودن. توصیه و طرفم توصیه و یا وقتی که در یک با فکرم خاطر نکنم داغستانی بچه خواندن 200 چند هزار هیچ نشدن. چی وای میکنه مبارز جان یا تو ویدیوش من دیدم گفتم پیش این برادرها روید ان شاء الله که آدمی باوری هستن رفتن ان شاء الله از و موقع کار میکردن 3-4 روز بیزنسشون خیلی کلام اونم خسته گیان اصلا قطعی ماشیناش که ایوار هم یک ویدیو کامری پام رو خطی میگردن خدا اون یک دو ماشین دیدمشون بهترین ما الحمدلله طول یک 3-4 ماه میشه این کارخانه رو شدیم همراه ارزو جان محمد سعید. قطعی اردوش مچخه شناسیدیم. خب وقتی ما کورس خریدیم رمضان بود، رمضان وقت ما در کانتر بود. ارزو خطی 1.5 بار بعد از در چه گپ میزدیم در تلگرام بله در گروپ گپ میزدیم همسخری اینش ارزوش مثلا سنت الله اینش محمد سعید میخیر گپ میزدیم دیگه نبودیم یکم بار اومدن پیشنهاد کردیم یا جای خودی انا 6 تیم یک دو بار صحبت کردیم بچه ماشاءالله همه بچه‌ها باش ماشاءالله در گروپ همین ما یک کسی که همین گروپ مثال حرکت میکند برای خواندن و یک دارد استعداد خوددادگی دارد باور کنید وقتی که مثلا دیگه بچه‌هاش هم که من گپ میزنن سنت وقتی اچشنی و یا گپ زنی و یا مثلا تماما یک دنیای دیگر برای که حرکت میکنن بچه‌ها هر پروژه نو پیدا میشه راحت میکنه بعد 2 بار شدم 3 بار شدم نه کمی ایده دستم ما گفتم شما چیکار میکنی گفت پرده وقت پروگرام ام پی اس است که درس وقت نه اونجا پروگرام ام پی اس بود انالیز کردم اومدم یکنیم خیلی همون چه انالیز میکنه دایده یکنیم در اولین درجه میسد همون چیزی پرده یک ارزو جان ما پیشنهاد کردم که من نقشه دارم اگر یک شود بیا همکاری کنیم به یگان فکر به یگان چی ناراضی گفتم داجه از همون لحظه بله یکنیم سخنمون فکر نکرد فردا خیلی پیغام ازت میکنیم بیا فکر کنم میخری گپ نبود نه چنین ایده ده سری وای هم بودگیست شاید این کار میکرد بله در مسئله پارتنر بدن همکار بدن چه کیفیت دارد کیفیت ماشاءالله دارد باور کنم بسیار آدم وقتی چیز کردم ده بعد هر کس هم پارتنر انتخاب کرده نمیشد یعنی از زمان باور میترسیده یا کس باور کرده یا کس چی کرده الحمدلله خیلی بچهای خوبن بچهای ماشاءالله همین اصلا باوری است همین انسان وقتی در خودش اگر باور کنه در مو رفیقی برادرش هم خودش اگر خیانت نکند برادرش هم خیانت نمیکند ان شاء الله بهترین چیزه برادر ما یاد گیرن همین چیزا با همدیگرشون همکاری کردن پارتنری کردن همدیگرشون رو باور کردن خصوصا توجیک مسلمان بهترین از رحمت خودجون وقت هم میگیریم جزاک الله خیر و یاکم استرویکا ده ایساری تا بگره در دروی چنگ لوی امی پرفرات خطی ما بسیار کار میکردن پرفرات خطی کار میکردن بگای باشه امی ساعت 7-8 میشید روی کار جنب است سر رو میشوشتیم یا اونچه میکردیم میشتیم در سری کمته دیگر رو خوب ساعت 10-11 میشید مردم همه خوب ما میشتیم انالیز میکردیم انالیز تاور که چی تاور رو ببر کنیم کدام بار خوب رفته سه که ما رو بفروشیم بعد کنکورنت رو انالیز میکردیم بهترین ما میره
бахшиш пеши гаптонда намехоҳам ба иззати нафси бачаҳо бирасам дар стройка кор мекунам бахшиш агар он касонда сахт расида боша лекин бисёрш мегӯям мо вақти дарс кардан надорем бисёр урокҳои бепул дар интернет ҳастай дар ютуб ҳастай телеграм каналҳо ҳастай вақт надорем мегӯям лекин шавшда як сериали кинои намо туркия ҳатман тамошо мекунам кинои намедонам миллион кинои туркия худтон медонем ку ҳастай ёки ахело шави дуроз намедонам дар инстаграм медорям боло кардан мегӯям тикток инстаграм биго лайф хоку бало барои чиз вақт ҳаст лекин агар шумо польза хати вақти худтона бигзаронед рангини бародар анализ кунед рынок анализ товар намедонам бу дигар чизо ина натиҷааш ҳамин плюси каломо дар ин буда ки мо хати ҳамсин ҳаҷоя кор мекардем хеле як одам камтар зур меояда росига то кая масалан то сои 2-3 шав мешиштем анализ мекардем як шав ма мешиштем карточка давид мекардем анализ мекардем конкурентора як шави дига боша ҳамсин муҳаммад саид ӯ кас кор мекард ҳам хеле навбат қатӣ мекардем да имона чӣ мекардем мотиватсия медодем ӯ паддержка медодем дам дуруст стройка буданд одамое ки мегуфтанд да ҳамхе ки шумо куҷои бизнес куҷо ҳамхе гапо будан кану бача ама аввал саршавиш ҳамхе гапо буд баъд не ки мо сериозно не ки акам бори бояд ай даст натем якам чизе ки ҳаст бори ба хитона ягон майда мекунам значит ҳам кор мешавад таваккал ба аллоҳ мекунем ин кор мешавад ҳам боварӣ қатъӣ ҳам чӣ мегуфтанд негатив дар баробари боварӣ бояд илмам боша ки ҳавоакӣ наравад естественно бе ина мешавад фундамент да илм бояд гирӣ баъд хулоса коро пеш рафтан шумо бародара айстройка чӣ хел кашида баробари қатиқтон уже алҳамдулиллоҳ объёми кори калон шид уже дидем сравниват кардем ки пуле ки мо уже дар ҳамин валбрис кор кардем мешавад ки ҳам бародар дар стройка кор накунад биё қатъи ма буҷума файрӯзш кардем ӯ алҳамдулиллоҳ омад пеш рафтаистем ҳо бо дутага чӣ хел бо дар пешай наздикай имон мотиватсия каши мекунем целои калон дар пеш монем дар боиватсия мекунем қадама қадам аммо ҳар як одаме ки ҳамин видеоро тамошо мекунад ман мегӯям ки ҳамин касе ки ту ҳозир дар дарини стройка ҳамин видеоро тамошо кардеси ман вақташ буд ки одаморо хе чӣ мекардам тамошо мекардам листат мекардам нигоҳ мекардам ки охир мо чӣ камӣ дорем ай ҳамёда ки мо ҳамин чиро карда наметонем мо метонем значит мо метонем бояд мо кунем ҳамин боварӣ моро баровард ӯ одаме ки агар ҳозир дар рӯи чи ёнбош тамошо дорад ки видеоро ӯ одам дар худаш запис кунад ки ту агар сериали туркӣ тамошо кунӣ ё ки ягон беҳуда шиштагӣ ку ту алиш намешӣ зиндагии ту алиш намеша агар тура ҳозир ай кор сор кунам ту ягон кор карда наметонӣ дига э одам ту барои худат бояд фикр кунӣ ки оянда бояд чӣ шавӣ ту натарс ки ин одамо хай тағо доштанд ин одамо мо кӣ будем алҳамдулиллоҳ худованд ҳам худаш паэтаб нам ки нишон дод ҳамаи кора алҳамдулиллоҳ омадем ҳар як одам вақте ки наметонӣ дар худат як партнёр гир обязательно барои хондан ҳам ёрдамай барои ҳама ҷиҳата финансивӣ ту стройка кор кунӣ ту агар ки кор накардӣ дахот надорӣ марда ки худ барои худат якта партнёр гир як кас ин бояд барои одам алам накунад ки ӯ квартира рафт ман дар ҷо стройка кор мекунам не бояд ба ақл бояд кор карда ин ҳолат ки алҳамдулиллоҳ дӯстон беҳтарин алҳамдулиллоҳ худованд чӣ хел моро туғри кардагие ки ма ҳама вақт ҳамсинф мегӯм мара ҳамсинф мега одамо дар фикр мезанад ки чӣ хел ҳамсинфанд ӯ марда ки хуб айнора кай ма регарам лекин мо ҳамсин дар ҷо хонагӣ нестем лекин кличкаши дорем ки мо ҳамсин алҳамдулиллоҳ беҳтарин чиш ма дар ҳамин курси шуморо акам ҳақоқ шид ки як группа 30 чанд одам будем ҳама как дружно будем да чи саволе ки мешава имоно ёрдам мекардем да майра ма мебинем ягон савол мети ягон бачаҳо дар ҳар як группа таи куратор мемонем барои саволҳоро ҷавоб додан куратор пакоз ай хоб нахестае ки саволша дигар кас ҷавоб метиҳад мисол як одаме нафаҳмида агар 38 кас ба якдигараш ёрдам шеда қариб ба ҳамон группа чи ки намефаҳмам ёрдам метиҳанд тез ман ишус ки ман роҳат мекардам хай ма мисоли корро 5 сол 6 сол накардестам ки ман нав кардестам ҳамин корро вақте ки мебинем коммуникатсия бачаҳора роҳат мекунам худам ҳамин чизо алҳамдулиллаҳ ҳамон момента уже қори иброҳим хати шинос шидем и мардак уже вложение доштак мо уже стройка баромадагӣ хеле суме надоштем ки мо сех букшоем
با یا ایده بود ایده ما بود که همه زندو دیگه از شما اسپید نمیکردن ز کسایی شما را بدوزن شما وجه فکر کردین که ای خودتون باشد و خریدن ماشینا و اولیک دادن کارگرا و معاش گرفتن پامیشن аренда و همین یا вложение کلان طلب میکنن که شما دا پارتنر در کار میشه و آن مومنت уже مود اینش буде کی با پارتنر با قتیمون باشه یا آدمی که فینانس و مور با обеспечивать کنن اگر خود فینانس هم داشت خود تو میکرد این کارا خودم تو قا نمیتونیش میکنه زور نمیرسن یا گم پارتنر قتی کار کردن هم است میتی بچه داره یا بله این به این نمیشه بردارو باید کار کنی چی کارا یعنی پارتنری نگاه کنی چخله خود تو کامیرای یا از کچوک میتی یا کامیرای کود چه زور میوی باینده کو уже я میون نشکم کو ام خبر خرید سرکلپا میره بعد دیگه خیسن تیم میشه وقتی که پارتنر ختی رفتیم با کو بگم خب بار به بار همین قومت با قومت دورش میریم یا روز یا جو دست نمیرسه وای میره و یا کارت نمیفهمی وای میفهمه اسپد نمیکنه که فیزیکی بهترین ما هم توصیه میتیم بچه‌ها پارتنرشون برای هم خاطر بسیار معرکای ما که میگویان ما در بین معرکامون یک فرمتی واخوری ما فرقش دان همین که ما همین کافی بریک سر میتیم کافی بریک نامش همین کافی بریک ایده اتاق بگیم شناسایی ایده اونجا هر کس بچه‌ها کانتاکت‌های یا دیگرشون رو میگیرن در اونجا بچه‌ها شناس میشوند از جمله نمیشه خیلی شما شناس شدید مقصد بهترین است خلاصه حالی شما در این پامیشنی که ما شدیم چند تا پامیشن گرفتین اونجا 5 تا چی میشه 5 تا چند کارگر دارین 10 تا کارگر الحمدلله کارگراتون تقریبا یا 100 تا کار میکنن یا مودا از 50 تا نه مینیمم 100 تا مینیمم 100 10 تا کارگر 150,000 کار میکنن همش نه که امی ای 100 تا بالاه بله ماشاءالله بهترین ببینید که یک با میگم من تکرارم شما با میگم که نفری که خود دامون استرکا 100 سم کار میکردی نه 70 65 تا 70 تا میشد نفری که خود 65 70 کار میکرد امروز ای 100,000 کم آوش نمیکرد 10 نفر اولات خودش نه همراه پارتنرو دست به دست شده معاش دادنم یک благое дело هر کس در الله نصیب نمیکنه که یک کس معاش بده زندگی یک کس پیش بره این 10 نفر озим баё аё зависимян албатта ки иём ай ваё зависимян ваём бояд бо врема кор кунам бо бе коршон ганс пеш баран ана вай мекунем як бор мехезем як чизе ки гап задестем ба факта ки дабча нишон метем ки шумо чихе рафтеста чанд памишен дорем чихе кор рафтеста чӣ маслиҳат мети бачаҳоро ки не толка курси вайлберес ягон корои дига ягон савдои бозор намедонам ягон чизои дига ҳатто хондани ҳатто машқ кардан ами чӣ хел кор кунанд чӣ кор кунанд мисол бовар дошта бошанд ба худшон баъд кира гӯш накунанд мисол чӣ хеле ки як ай худ ай қини буромадагӣ барои ти гапҳоро гап задан осонтар айда худта масалан ягон тағоӣ ё ки амаки пулдор додагӣ нест ай бача маин ай 2 миллион абақа бура бизнес кун о вақта ай худ совет гирифтан қиинтар буд худ ай поён буромадагӣ якум чизе ки ака мода алҳамдулилlah ёрдам кард ин боварӣ буд дахмон ки аввал таваккал ба аллоҳ кардем баъд ахнун бовар кардем ки ҳамин кори мо мешава кори мо мешава не ки хеле ҳаваки немешава пешакӣ нависондем чӣ корро мо кунем ки ҳамин кор мошава значит боварӣ доштан дар кор нақшаро кашидан дар кор пайтаб наҳарро чӯкадан дар кор баъдаш ҳаракат кардан дар кор ҳаракат яъне ки хондан дар кор хондан обязательно илм дидан дар кор илм гирифтан дар кор хондан дар кор ҳаракат мекунӣ ба беҳтарин вақти бисёр та намегирам орзуҷон чунки ки дидастам ки кортон меҷӯша ино ба ғайр ино сехи дузандагӣ доранд ба ғайр аз оне ки медузанд барои худшон боз дигар бачаҳои курси морам аз парда обеспечит мекунанд заказшон хела бисёр аст успед накардесиян ҳоло бо памишенашон калонтар кардесиян калонтар бо кордорҳои нав гирифтесиян ҳама каса дар комментария ба бародарбон орзуҷон ва корош барор мехоҳем дуои нек мекунем дар ҳаққаш ва бояд бор дигар мегӯм ман хеле хурсанд ҳастам ки шумо ҳам хел аз як нафар ба дигар нафар табдил ёфтем худованд нигавон дӯстои азиз мерем мебинем кани ҷое ки бародармон обод кардагӣ ҳастам баъди чанка метавонӣ ки худа позволят кунӣ ки бурай тоҷикистон 2 моҳ 3 моҳ дам бигирӣ лекин ҳар моҳ занг бизанӣ пулароӣ кардан бигиран аинҷа хайр иншалло и бояд скоро шава уже иншалло ҳамин сезона ки мо гузаштем иншалло оянда уже худаш
همه چی باید جا به جا شود نقشه کردگی که مثلا الکتریسیته دسترویکایی گارانتی نیست یا مثلا استرویکا بود میتونم اونجای خونه که همین لوبای بچهای ما که معاش خرید کار میکنن وقتی که وطن میرون خلاص میشه انا با کاری که بله خرید رسی آمدی بس صاحب کار میشه با معاش آمدن میگیره ای بچه‌ها که میتونن که بعد یک مدت برون زنزانه قوریجون زنزانه اردوجون ما در کپلا فارکت پورچا چه گذشته است دیگه یک چیز دیگه رو میخوام بگم نگو مگر میکفم ای هر یک برادر ما همین این مینوی مردم تاجیک اکاهای ما همشون همینجا کار میکنن با اولیک میروان تاجیکستان همین پولشون با یک ماشین با یک توی میرسه اولادار میشوند با جدو ما در همین روسیه کار میکنه تا دست یه آدم اولیک اینقدر پول جمع میکنه با میرود در همونجا 2 ماه در نزد زن و فرزند اوله میسته مجبوره او باید بیاید مجبوره باید اومده کار کنه اینجا او دیگه خود نمیمونه پولش نمیرسه دیگه درشی این آدم باید خودش فکر کنه که تا کی این میروه تا کی این آخر نداره آخر داره تا حرکت کنی اگر ده حاضی نمی حاضی خی ایجاد یا دفتر تگیر نویس چیز چی ایده داری یا که نویس که من همین سال باید اینش رو باید بخونم اینه که من باید کار کنم همه رو باید حاضی نویسه همه آدمی که حاضر این ویدیو تماشا میکنه حاضی باید خیلی اکتفا می کار شود کسی چیز میگه که باید گوش نکن تا کفای ایده خودت شو توکل به الله کن میشود ان شاء الله میشود اکمال پایینم که برای چی تو در کوارتر پول دادی زندگی نمیکردم در بعد سخنات ماشاءالله که بچه‌ها هم رنگ شد باشن وانه که پارتنری پراوینر بیرات کنم با هم راجع نکنه که با کارتون تغییر شود بله یا بگیرم او معلومه از رحمت شما داخل اینه که انرژیش نگاه نیست موافقت میخوام کارتون دوام میتین